Sekolo se ke sona fela lefelong la Malamulele sa go ngwadiša barutwana ba go tšwa dikolong tša kgausonyana tša dikolo tša primary tše di ka bago tše 5 tša dithuto tša tlase go tšwa metsaneng ye mene. Go a mangwe a mathata sekolo seo se itemogelago gona go akaretša diphapoši tša boithutelo tša go tlalelana le go se tsene moya gabotse. Barutwana ba re ba adimišana ka ditlabakelo tša go ithuta bjale ka dipuku gomme se ba bothata go bona ka ge ba bangwe ba dula mafelong a fapanego. Near my village there is no school, and from my village to come here in the school is about 10 to 12 kilometers to come here. The situation here in school is very bad, that in classes we are overcrowded and the teachers who come, the voices are too low, that we barely hear them when they are teaching, and the disturbance is too much high. As for the school, we are too much, overcrowded. In class there's a sharing of books and many villages come from far away to be here in the school. Batswadi ba re ba tshepišitše meago e meswa maga a mantši mengwageng yeo e fetilego eupša ga se wa dirwa selo. It's also affecting us in terms of teaching and learning, because we'll understand that where there are a lot of kids who are learning with teachers, no space, it's affecting us a big time. Kgoro ya thuto ya Limpopo e re sekolo se se pele lenanegong la bona la go lokiša dikolo. PP Hlungwani is one of those schools that have experienced an increase in learner enrollment in the past few years, and that has obviously put some pressure on the existing infrastructure. And that is why we have the school on our priority list for infrastructure projects as a province. We have had to, unfortunately, move back some dates in terms of commencement owing to the disruption that was caused by lockdown in 2020. There is a process of reprioritization currently underway. Tšhweni o tlaleleditše ka gore direkhoto tša bona di laetša tlhokego ya tlaleletšo ya ditlabakelo tša go ithuta tšeo di išitšwego sekolong seo.